Update survive pi barok di pelok ke kecor. Pat ngai aku belai ru pi barok di subscriber. Ki belaju ke channel ngah nak por support. To belai undang ker ku kedok pi pinang yok kemen upat ke koi ke kia. Ka sorkar Manipur kalau hukum manset napang nyegiri pengkhen an hapok kate gejala Manipur nang ta lanang pengklain syuk ya kisipai da kecingwan poi sasan peusan porton kisipai bat nang ta sa kisipai jong rapid action force ki badang pengkre ban poi se kate gejala Manipur ka dau jong ngejing kan at kami langba karai jong Manipur high court kebapta ya ke sorkar jela bakin itu ia kijat benriu mai tai kum ke Sidal tribe bat kitai dai bagi don kumbasan pe persen naginang syong hagatai gejala lai itu bagi don khat oi ngut kiri pat ba ki bala mansau nagatai gijing ikan am bat ar ngut nagitai kila khlat no na kajing dai kuli hasai kul jong kong poki district nin gasni ka jingi kan at karanang jor hanin gemit ha kabaladon ka jingi klumar ha ki babon ki benta jong gi jakalum jong gejala Manipur ha din ka jingi at pat ba jong ka at som ban persha halor ka rai jong ka high court ban itho ki jat ban riu mai tai kum Sidal tribe kat kum ka jingi tho na ki talong kubor ki le tho bagladon da ki peu tali ki ying ki bala sya thang bat ki ying manai ki tempel ki bala sya thang ha katai ki jela o menteri kampo ying jong ke sarkar India o Amit Shah o lekren ni Biren Singh menteri barang ba jong ke jela Manipur banwan kubur halor ke jinglong jingman hapok katai ki jela Manipur